mbazana ubutumwa ubu bukurikira. Ndavuga kuri iyi ntambara ya Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi n'abanywanyi bayo. Ndagaruka ku buhanuzi uhoraho yampaye. Murabizi ko tumaze mu mezi 3 tuzasoza kuwa Mungu no kuwa mbere. Ubuhanuzi marayika yampaye nabwo mbugarukeho mu izina rya Yesu Kristo, ariko nabonye ni intambara itejwe na Red Tabara niyo ndagarukaho, kandi intambara y'agakuri, intambara y'amahero, ishyano ryacitse umurizo n'abanywanyi n'abasangira ngendo bayo. Ariko hano hari ubutumwa marayika yampaye. Mana yambwiye ngo muhagaze kuri Yorodani. Barundi bahagaze kuri Yorodani, nabibonye ndanezerwa ndahimbarwa. Mugiye kujabuka abari baramanitse inanga, bari baramanitse neberu, bari baramanitse ishako, abari baramanutse pepo keshezeredededebo zomene ya zopaya. Mwumva uko Uwiteka avuga, Nyiringabo Imana arirahira. Igiti cy'inganzamarumbo, isambu itarumba, umugabo udatetereza abamwisungate. Pokeshezeredededebo. Nabonye igihugu cy'u Burundi marayika kinzanira, mbona muhagaze kuri Yorodani, ku nkombe za Yorodani, mbona abamarayika bari hakurya bagiye kwakira Uburundi bwose. Miriyamu yarakuririmvye na Dawidi yaragutambiraga, nange Mana nzahora nkuririmba. Mwitegure kuririmba, mwitegure amashimwe. Mwajabutse hano dufite abapinga batajya bemera, ariko mwajabutse. Marayika asakuye Yorodani, Barundi barajabutse. Nta kigeragezo kitagira iherezo, nta kigeragezo kitarangira. Ariko ubuhanuzi marayika mpaye nzanye nubwo kukwereka iyo bitera byerekera niyo biri kujya, utenyenye cyangwa se urorere, umva Imana ivugana nawe mu izina ry'uwadutumye umwami wacu Yesu Kristo. Nabonye ikiyaya gitotahaye kiri mu bwatsi bwiza cyane. Bibiliya iravuga ngo mumaze iminsi mu rusa, mumaze iminsi mu nduru, mumaze iminsi mu maganya, mumaze iminsi mu gahinda. Petekeshezeredededebo. Haleluya. Mumaze iminsi babanyega, mumaze iminsi babakwena, mumaze iminsi babakoba. Nk'umuhanuzi Profete Marite uhoraho yirahiye, mugiye kujabuka. Biguma byoroha, mugiye kujabuka kandi murajabuka. Ijuru ryanyeretse ubuki bweze mu gihugu cyose, ubuki bweze. Abarundi bari hanze n'abari mu gihugu, ubuki bweze. Nabonye igihugu cyeze ubuki. Haleluya. Nabonye ikiyaya kinini cyane kirimo inka n'intama by'umweru byiza cyane, ibibamba byiza cyane. Mbona bakamye amata menshi cyane. Petekeshezerededebo. Maziwa ya ngombe, maziwa. Mbona amata menshi cyane. Ibicuba cyangwa se inkongoro, ariko mu buryo bw'ibyuma, zishoreranye zigera kure cyane. Mana irambwira ngo ari amata ubonye, buriya buki ubonye, Barundi bagiye kujabuka. Byaravuzwe ntiwabyumva, byaravuzwe ntiwizera, biravugwa ntiwabibona, ariko buno tuvugana marayika ariyubahishije. Haleluya. Sendi the defuded. Kiringo kiraheze. Ntabwo sendi the defuded ari izayobora. Ntabwo neva si uri bujabukana Abarundi. Nawe nabonye undi muntu wambaye kositimu zera, ibiganza bye arabiduza ageze imbere ya marayika. Hano nta maraso yararimo, ntabwo yigeze amena amaraso. Petekeshezeredededebo. Zomene ya zopaya. Kuri bariyeri babasatse. Yewe muntu ugikorora inda,
yewe muntu ukiri kwica, yewe muntu ukiri kwiba, yewe muntu uri gusahura igihugu, yewe muntu wahunikiriye, muratunguwe, umugisha waje muhunikiriye, umukwe araje. Yewe Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, tutaimba ozana, tutaimba ozana, tutizunguka zunguka menye giti cyaye, tutaimba ozana, tutaimba tena, tutaimba ozana, tutaimba ozana, tutizunguka zunguka menye giti cyaye, tutaimba ozana. Oh, ozana, 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 haleluya, tutaimba ozana. Ngo Imana iturebera, bo. Burya rero mwe hari ibintu mutari muzi, ko muzi ikizinu kiva mu butaka niko Burundi buvuye mu maboko y'umwanzi na Satani. Shitani yari yarabwicariye, yarabuhinduye ayifundigira ibivuzo. Sinzi ko icyo kirundo cyumvise cyangwa se ikinyarwanda, ariko umwuka gusobanurire. Burundi bwari mu mazi abira, bwarasomye nturi, ariko umwami Imana Nyiringabo Imana, nabonye ikibuga cy'indege gishya, mbona iminara mishya, konegisiyo nshya. Haleluya, haleluya. Inganda zikora imiduga muri Bujumbura barakambwiye ngo Uburundi bugiye gukira. Ubwo se ndabivuga ngo iki? Muhanuza azaba ari Burundi. Hayiwewe, yewe Burundi, yewe Barundi. Shitani ntako atagize, ariko Umurundi utarapfuye ukabona ubirokotse, ubwo witegura uzabaho kandi neza, uzajya uzanwa. Ofete ni umugisha ku Murundi uri bube ahashikanwa, kuko ntabwo Abarundi bose baza kuhagera, ariko Umurundi uri buhagere. Ndakubariye, Umurundi uri bubona jabutse, uzigurire cyangwa ugurirwe, uzicara ahantu uririmbe, ufate nebero nina maze muririmbe. Kuko nanjye nabibonye, nabonye abamarayika batonze umurongo kuruze hakurya, mbona Abarundi n'amadarapo bari nabo inyuma yabo bavuga ngo mwitegure iyi saha, uku kwezi tugiye kujabuka. Mbona abantu bakomenya amashyi ngo nka kumwe muri sitade bakubita ijwi rirangira ngo impundu, migeregera k'Abaswayire n'Abakongomani. Mugabo byari ibirori basi, umuntu werekwa akagaruka, muba mumuhemukiye vrema. Ego ihishurirwa ukagaruka, ubuhombye. Ariko ibyo nabonye, Uhoraho ahabwe icyubahiro, Uhoraho ahabwe icyubahiro. Muri make Imana yavuganye nanjye, irambwira ngo Burundi irabujabukije. Barundi bitegure, bakwete inkweto, abandi bafunge setire by'ukuri, abandi bashyiremo ishapo by'ukuri, abandi bashyiremo ibirato. Haleluya, kuko mugiye kujabuka. Kandi aha mugiye kujabuka ni heza, ni heza bati, ni heza vrema. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, udakijijwe wese ntabwo azageramo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Nkwifurije kuzaba kuri iyi ngoma,
tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishirama, tuzaba kuri amashanyarazi adacika, amazi adacika, amabarabara meza, ubutungane bwiza buboneye, umuntu wese arya kandi akanywa, umutekano wo kugenda ku murango cyangwa mu ijoro. Ninde muntu utatera haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, yego, haleluya. Ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, Mwokozi wangu, ni wewe, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe, ni wowe Bwana, ni wewe. Abagore bakabyara batabazwe, abagabo bakabaho ari imitwe, ari abashinga ntahe, bana banyu bakabaho bafite ijambo mu migabane yose. Yesu Kristo mwana w'Imana, Yesu yarambuye ukuboko, Yesu yarambuye ukuboko, mbona Yorodani murayambutse. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Mumbabarire nanezerewe cyane uyu munsi, ishobora kuri buririmbe ubutarangira kuko jyewe ubwo najabutse, mwebwe muracyategereje kubibonesha amaso y'umubiri n'intambwe zanyu zikabihagararamo. Niyo masengesho tumazemo igihe kandi tukirimo tuzasoza muri iyi ndwi. Mu by'ukuri rero urumva ni amashimwe kandi iri niganuke Yesu yatangiye kuduha, kuko twasenze neza duhagarara neza mu kuri no mu mwempo. Umwami yatangiye kuduha iki? Iganuke. Ubu ni ubutumwa turi bubandanye mu buhanuzi gusa. Igice cya mbere n'igice cya kabiri tugira igice cya mbere kivuga ubutumwa mu buryo busanzwe, n'ikindi gice cy'ubutumwa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ariko ndabona byose biraba byubatswe n'ubuhanuzi, ariko uhoraho yihesha. Haleluya. Ni ukuvuga uyu ngarutse hano kuri Redi Tabara, dutangura wumvise ko nyivugamo. Redi Tabara ni umwanzi wanka CNDD-FDD n'abarwanyi bayo bose, uko niko kuri. Redi Tabara ikorana n'abantu batari bake. Nabonye abasirikare bayo ahantu hamwe bari gupakira impoho nyinshi. Mbona kandi CNDD-FDD ifite abanzi utabara. Iri shyaka uyu mugambwe nabo ubwabo bararyanga. Ntugire ngo Reverend Kuriya akunda CNDD, oya, ayikunda ko ari ikiyira kinyuramo ibyo arondera kandi agomba. Na neva nuko ntabwo mukunda CNDD-FDD, ahubwo mukunda ko iyo yabagejeje ku byo mwagombaga kugeraho. Ubwo rero inzira kujyana aho hahira abantu, iyo nzira uyitaho rwose. Ariko bababajije CNDD-FDD ntayo muzi. CNDD-FDD harimo abantu bayanga 100%. Ndaje mbabwire rero uko Imana yabitegetse n'urubanza yaciye n'ibyo yagenye n'ibyo yapanze kuri iyi ntambara. Kuri iyi ntambara isaha ku isaha Burundi burinjira mu ntambara. Pe
retekeshezererererebo. Mbivuze ntabwo ari inzoga, ntabwo ari amafi, si inyama, si n'ifiriti, oya. Isaha ku isaha misile karahabutaka, ibisasu karundura amaburende, kandi Uburundi ntabwo bwiteguye kurwana. N'amatwi n'amaso ntabwo Uburundi buri capable, buri seri yo kurwana. Wapi? Uburundi buri mu kigeragezo cy'ubukene, n'ingabo ziri mu bukene, polisi iri mu bukene, mbonerakure ziri mu bukene, inyamiramabi ziri mu bukene, kandi itunga aho riri rifitwe n'umuntu ku giti cye. Ntabwo rero wazariguha ngo ujye kurirwanisha, oya. Yego prima abe yiteguye kongera kurwana na Niyombare. Indi mitwe yose bari mu Bubiligi nimushaka mu bihorere, bariya bari kuvuga ngo urumva urabona bakase hirya no hino bavuga utuntu dutandukanye, sha mu bihorere. Ariko hano mu Burundi isaha ku isaha biraturagurika nk'ibigori byokejwe ku makara yatse cyane. Haleluya, umwami adutabare. Ni ukuvuga ngo CNDD-FDD ahantu nayo ifitiye ubwoba, ifite ubwoba ko ntuza agatorwasa agacerere amazemo iminsi yaba agiye kwifatanya na Red Tabara, uwitwa Rengiyome Bunyoni. Bafite ubwoba ko yaba ari kuvugana na Niyombare. Uburundi bufite ubwoba ko Red Tabara yaba iri gukorana n'u Rwanda bya hafi. Bafite ubwoba ko impunzi ziri Bugande, iziri Mahama, ziri Tanzania z'Abarundi, bamwe Reverend Kure yihakanye ko abo bose baba bari muri connection cyangwa se mu murongo cyangwa se mu mwanya wo kwibonekeza no kugaragara mu gushyigikira iyi Red Tabara. Red Tabara rero n'umuriro bafite umujinya uko nababonye, bafite umujinya w'umuranduranzuzi rwose, kandi ibyo ni ibyihutirwa biri hafi. Ubirebera kure ariko biri hafi, kuko hari ubuhanuzi tuvuga umuntu akabwumvisha amatwi atari hamwe, agahita ahaguruka akajya kureba ubundi, nabwo akabwumvisha amatwi agahita ahaguruka akajya kureba ubundi, noneho bikamucanga akabura ubwo afata n'ubwo areka. Nkusobanuriye nkubwira ngo rwuzuye. Abarohama bagiye kurohama, n'abajabuka bagiye kujabuka. Hari igihe tuvuga ikintu umuntu ntacyumva, umuntu ntakibona, umuntu ntakirebe. Abajabuka bari kuri Yorodani, n'abarohama bari kuri Yorodani. Ibyo rero bigiye kuba mu kanya nk'isasi, nk'ako guhumbya. Cyakora mbabajwe n'Igitega. Gitega iri mu kaga n'akangaratete, mwayikururiye akarambaraye Gitega rwose. Kandi umurwa mukuru wa politiki uzahita ugaruka, ntabwo bizaguma Igitega, bizagaruka. Ntabwo bizaguma Igitega, ahubwo bizagaruka. Mbisubiyemo, nabonye Red Tabara inyanyagira Bujumbura hose, Buyenzi, Bwiza, Musaga, Kinanira, rwose, Kanyosha, Ruziba, Kamenge, Kinama, Cibitoki, mu Bwiza, Buyenzi, Nyakabiga, Rohero, Ngagara, Kiriri. Nabonaga Red Tabara inyanyagiye hose. Mutyaza amaboko abarashi b'u Burundi, Gisoda rwose ndazi ko arimo abasoda mudukurikiye, mutyaze amaboko, mwitegure, mugiye kurwana intambara ya nyuma. Burundi bugiye kwinjira mu bihe bya nyuma, komba ya mwisho. Mugiye kurwana finali, bagiye kubasifurira, ijuru rigiye gusifura, ubundi mwinjire finali. Mugiye kwinjira finali we. Ubwo rero uri busimbuka akarokoka imbere y'ishobora byose.
mugiye kubona ibimenyetso, ibitangaza n'utwumiza kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Redi Tabara mu gihugu ifite y'abantu benshi cyane. Inkoho zirimo nyinshi cyane kandi mu gihugu n'imbere harimo igihe tuvuga ikintu ntucyumve. Redi Tabara iri ku mipaka y'u Burundi, iri mu Burundi, iri muri Kongo. Redi Tabara agace rero imazemo igihe kurya mwabonye Kabira agaragara, niko mugiye kubona niyo mbare agaragara, niyo mbare Bujumbura, niyo mbare i Burundi, niyo mbare kuri ya Romporo. Kandi rwose nkutangarize azakirwa kandi muzamwakira ukuri kwami. CNDD-FDD ihanze amaso uwitwa uyu witwa Bunyoni, tuzi uyu nguyu Rwasa, ifite ubwoba ko ari bo bantu ngo bagiye kuyihemukira, kwangiza CV, imipango bapanze, ibintu byose bashyizeho. Bazi ko Redi Tabara n'abafatanyabikorwa bayo ariko mu gihugu bari abantu bacungira hafi. Niyo mpamvu nababwiye ngo nimwicecekere. Uyu rugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, hagarara utuze maze wicecekere. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Rero barundi kazi, ngira ngo ni ibihe bitari byiza. Umurundi asabwa kuba yasenze, umurundi asabwa kuba yirije ubusa, umurundi asabwa kuba ahagaze ahantu hari n'ibimenyetso by'ahari yishinganishije mu maraso ya Yesu. Umurundi asabwa guhagarara ategereje jambo w'Imana wahozeho kandi uzahoraho. Koko buno mugiye kubona iby'amaso yanyu atabonye, mugiye kumva iby'amatwi yanyu atumvise, mugiye bamwe guhamagara nta uri bubitabe, abandi nta nubwo bari buhamagara, ahubwo uhoraho arabahera hehe mu nzozi. Koko ari we wiyubahishije kandi ari we wabigenye, ari nawe wabitegetse akanabiroranya mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukuru. Petekeshezerederedebo zomene ya zopaya. Mwinjiye ahantu umwe yigeze avuga ngo tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta butabazi twari dufite. Turapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka dukiza amakuba. Iyi ndirimbo ntabwo nyizi, ariko nimbonye wayiririmbye avuze ngo bakarira bibutse bari ku migezi y'i Babuloni, bakarira imitima yabo yuzuye agahinda, inanga bari barazimanitse. Kandi koko n'igihe kigoye banyujijwemo. Sinakubwiye ihishurirwa nagize, niryo tugiye kubandanya. Kari agace ko gusobanura ibya Redi Tabara. Redi Tabara rero, Redi Tabara Yesu wenyine nadatabara kubarusha. Iyo irinjira harubura kigongwe. Mube maso, musengera igihugu, mukunda igihugu, mukereke Imana, mukimurikire Yesu, nawe ariyubahisha kandi arakora imirimo ndetse akore n'ibitangaza. Mungu asifiwe sana. Ngira ngo rero reka nikomereze mu buhanuzi, data aguhe umugisha. Yemwe ndaje nimukomere, kundi hamwe namwe ninde wabashobora, ubw'intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, kundi hamwe namwe ninde wabashobora, kuko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura.
ati yemwe ndaje nimukomere ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora ninde wadushobora ayiwe ngo ninde wabashobora ayi ngo ninde wabashobora ninde wadushobora ninde wadushobora ninde wadushobora ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abarozi ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'amafaranga ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abaganga ariko tubayeho ku mugambi wa Yesu tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana ya haleluya izina rya data rihabwe icyubahiro ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ariko tubayeho ku mugambi w'Imana Mungu asifiwe sana jina la Bwana libarikiwe haleluya haleluya tunastahili kuabudiwa unastahili Yesu unastahili kuabudiwa unastahili Bwana wa mabwana unastahili kuabudiwa unastahili Yesu unastahili kuabudiwa unastahili haleluya nagira ngo ntangariza abarundi bakurikiye Imbabazi TV gatatu kuri Yorodani tugiye kwambuka Yerusalemu tuzayigenda genda Yerusalemu tuzayitambagiramo Yerusalemu umurwa w'amahoro naraye ndose nigirira iyerekwa aha naborewe nyine naborewe kweri naraye nigiriye ihishurirwa mbona mbona igihugu cy'u Burundi gihagaze kuri Yorodani kigiye kujabuka mbona abakorari mbona abaririmbyi mbona nebero mbona imyirongi mbona inanga mbona ishako mureka arambwira ngo Burundi bugiye kujabuka ariko tubayeho ku mugambi w'Imana kwinjira i Kanani kugera i Kanani ni umunyenga nahise mbona twambuka abantu barya abantu banywa abantu bambaye abantu bishimye abantu banezerewe haleluya turajabuka murajabuka biguma cyangwa byorohe ndagomba kubona uw'abantu bagumye cyangwa babireke ndagomba kubona uw'abantu ndagomba kubona uw'abambwe witanze ku musaraba ndagomba kwambara inkomezi bandanyura urugendo biguma cyangwa byorohe ndagomba kubona uw'abambwe baseke cyangwa babihebe ndagomba kubona uw'abambwe bavuge cyangwa babireke ndashaka kubona uw'abambwe baseme cyangwa babihore ndashaka ni ukuvuga ngo nabonye Burundi bujabuka
mbona igihugu cy'u Burundi cyajabutse kandi twageze ahantu heza h'imirambi hatotahaye. Dawidi Imana igeze imubwira, haleluya, nzakujyana mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, nzakujyana iruhande rw'amazi adasuma. Mungu asifiwe sana. Aho niho Murundi agiye kuba aharugwa ari, babyanke cyangwa babyemera. Haleluya. Nabonye Uburundi ari icyanya cy'ubwatsi bubisi butotahaye. Yego, mbona inka nziza zitari iz'umwaku nk'izo Farawo yarose, impene, intama, indimo n'ibiterwa, ibyamwa, Bujumbura yaka. Naraye nitemberera mu gihugu na data cy'isezerano, mbona abarundikazi beza, mbona abagabo barebare. Muraba mufite ubwiza buruta ubw'abaganwa, muraba musa n'Imana, muraba mukeye. Dore ahantu hagiye kuba hari ubuzima wa duniya i Burundi. Tuzaza kubuharondera n'abandi. Iby'Imana yavuze birasohoye. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Nabonye we, mbone yo mu kipfureze ibya byatsi inzuki zihovaho, mbona i Burundi bireze, mbona yo kwibarabara, mbona abarundi bari kuzimana, abantu bagaburira abantu, umujyi waka ushayaninga ku manywa no mu ijoro utabitandukanya, abarundi bakora amanywa na nijoro, inganda nyinshi. Yesu Kristo mwana w'Imana. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Udakijijwe wese ntabwo azatahamo, kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka mbaganirire ibiri mu Burundi n'ibiri muri uyu murwa n'ibiri muri iki gihugu, mubyifuze namwe. Mbifurije kugira mwe muyera akabahishurira ibintu. Ahandi musinzi n'ibyo ari byo. Hari indirimbo nigeze numva y'abisi Burundi ivuga ngo wagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwe je nyine, mumbariza abazinyoye. Nigeze nyumvaho rimwe y'Umurundi. Aha rero ntabwo ari nge uvangirwa jyenyine, sinjye uhishurirwa iby'ukuri jyenyine, namwe mwaravangiwe kuko ababyeretswe ni benshi, ababihishuriwe ni benshi, ababirose ni benshi n'ab'Imana. Ariko jyewe ibi nabibonye nyine ndabivuga. Wowe nushaka kuvuga ko navangiwe cyangwa nasaze cyangwa natewe, uko byagenda kose mugiye kubona Imana. Nimumvugire utima, Uburundi bugiye kujabuka. Bwarasuzuguwe, bwaracokowe, babufasheho ijambo kubera CNDD-FDD, noneho bigeze kuri neva bishinga umuzi cyangwa bicika umurizo. Ariko uyu munsi wa none CNDD-FDD ibyayo uhoraho abishyizeho iherezo. Barundi kazi, muhagararane na Miriam mugiye kuririmba
mugiye kwakira amashimwe, mugiye kwakira ibitangaza, mugiye kwakira ibimenyetso, mugiye kwakira utwumiza, mugiye kwakira amahoro, mugiye kwakira ubugingo, mugiye gutangiza ikanguro. Kandi hano hari abapasiteri mutazakora muri iyi kanguro, mwivayanze mukivanga. Harimo abantu batandukanye benshi cyane mutari bugaragare muri uyu mugisha. Niyo mpamvu twakunze kuvuga ngo uzaba umuragwa umwe na Kristo. Haleluya. Reka kasenge iri yerekwa nzaribandanya ejo, minota ibaye myinshi, ariko muduhurumiye mutusame. Mwami Yesu, turagushimiye ko abantu bagiye kujabuka, kandi abantu ari bo bajabukije, kandi ari bo bikoze. Hano hari imisozi, inyuma hari abanzi, n'imbere hari inyanja, ariko urakoze ko usatuyemo Yorodani kabiri. Icubahiro ni icyawe, n'amashimwe ni ayawe, n'agakiza ni akawe. Haleluya. Ngaho rero Mwami, muri uku kwezi, mu gutaha no mu gutaha, ishimwe ni ryawe iteka ryose. Turakubaniye twebwe abakwiringira n'abakwizera ko ari wowe giti k'inganzamarumbo samba itarumba. Icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Amen. Turagukunda. Wibuke gushyigikira umunsi wa Mungu mu masengesho. Tuzakora umurimo mwiza wo guhezagira bene data. Nanjye ndimo, nawe urimo. Uzasoreza aho uri, uzibuka abo muturanye cyangwa abo mu bantu, ugira igikorwa cyiza cyo gusoza amasengesho cyitwa umurimo mwiza w'urukundo ukora. Hama tuzasoza ku wa Mungu ndetse no ku wa mbere. Iyo minsi uko ari ibiri ni iminsi yo gusoza amasengesho tumazemo amezi 3. Ngira ngo rero iri ni iganuka Yesu yatangiye guha abarundi. Mube maso, mumenye aho igihe kigeze. Twarasenze, dutegereje uhoraho. Mesaje azaduha tuzayibaha, muzabe tayari. Ayi, haleluya. Ayi, oh haleluya. 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 Haleluya.